بالله كم تستطيب القروح ويبرأ جروح الكسير بالله كم تستطيب kadukku sate rabbi hafiz kanu radu rabbi rahmati sani fagot obbaliyan kenya biya sudi kesati warra mana hid ajru rabbi mana hid araba se rabbi no agam majis ikhlasa fi ittiba fi sidqi fi istiqama rabbi no akan gorsi kenya ka arrantana mata duren isa odo markabni hillik samnen duratiya odo markabni hillik samnen durat markabni tun wanta de yeroo keessa seenne addanuubat tadura markaba tokko markaba tana namuutu yaabbatee jira namni gaariinis yaabbatee jira namni gaarii hin taanes yaabbatee jira namni rabbi sodaatu yaabbatee jira namni rabbi hin sodaannes yaabbatee jira namni toltutti nama ajajee hamturraa nama dhorkus yaabbatee jira namni toltutti naman ajajne hamturraa naman dhorgines yaabbateeti jira yoo markabni tun najaa baate nu cufaatu tun najaa baha yoo markabni tun liqimsamte ammoo nu cufaatu ni garraqamnaa waliyaadu billah markabni san hawaasa obboleeyyan kiyya tana rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam حديث إمام البخاري سيئ إساني كيستي وديسي رحمة الله عليه رحمة واسعة من حديث نعمان بن بشير الأنصاري رضي الله عنهما أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صفتي إسا وسنن الله كيستي أبتاته أما اللي صفتي إسا وسنن الله كيستي أرغماته أكا أرمتو كوتيجي أرمسنو إتا كبافة مال الرتي مركبتك دوني تك يابت الرتي إتا بافة غري إساني أولي تتوتو إسانجي garii isaanii ammoo jalaa tutuutu isaan gahe warri jala jiru kun yeroo bishaanitti haajaman warra gubbaa sanirra ol dabaranitti bishaan isaanii fudhatan eeganaa maal ja'an badala ormanu gubbaa jiru kana isaan dararurra yoo nuti markaba doonii nu jala jirtu tana yoo jala isii baqeeffannee bishaan keenya fudhanne hoo ja'an rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam warri jala jiru yoo wanta na godhe warri gubbaa yoo warra jalaa dhiise cufni isaaniitu ni halaakamanii warri gubbaa jiru ammoo warra jalaa kana harkawwan isaaniiti irratti yoo isaan qabe cufni isaaniitu warri gubbaatii fi warri jalaatu najaa bahanii ja'an sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yeroon xiqqoo isinii ibsu isinii galte obboleeyyan kee orma lamaatu jira markaba takkaatu jira ixaa baafatan ni beeynaami sawnaan basta maallaqaasan darban tagaafasan jirtu baateef garii isaanii markaba gubbaatu isaan gahe garii isaanii markaba jalaatu tuutu isaan gahe warri jala jiru kun yeroo bishaanii fi haajaa qaban yeroo haajatti haajaman warra gubbaa sanirra ol dabaraniititi bishaan isaaniitii fi haajaa isaanii fudhatan eeganaahi waliin jee warri jalaa kun samaalii fi warra gubbaa kana dararraa badala isaan gubbaa deemnee bishaan keenyaa fi haajaa teenya fudhannu markabni tun nu jala jirti yoo bishaan tana baqeessineetuma jalarraa fudhanne hoo waliin jaan warri gubbaa maal jeen lakkiyyaa jiran rakkoon qabu koottaa bishaan fudhadhaa jaanii yoo akkana godhan lachuutu najaa bahan yoo ammoo isaanitti dhiisan markabni tun halaakamuu waa hin oolamne gaa markabni deemu jiru jala isii yoo namni tokko obboleeyyan kiyya baqeessee bishaan baase bishaan san markaba ni seenamoo hin seenu yeroo xiqqoo booda markabni tun ni garraqamti gaa markabni sun hawaasaa jechu tanaafuu namni aylii qabu an nama rabbii min sodaadhaa namni jo toltutti ajajee hamturraa dhorguu qaba
namuutuu lubbuu isaatiif qajeelee nama qajeelchuudhaaf tattaaffii godhuu qaba. namni hawaasa keessa jiraatu gosa sadii. namni hawaasa keessa jiraatu yeroon hawaasa jiru hawaasa lagaarree asin seenaa hawaasa addunyaatiin baanaan akka islaamatti haasa'u jirra malee akka ganda tokkoo yookaanuu biyya takkatti haasa'uutu hin jiru. hawaasa san keessa nama gosa sadiitutu jira. warri duraa warra lubbuu isaatiif qajeelee nama qajeelchuudhaaf tattaaffii warra godhu warra rabbi sodaatu warra rabbii isaanii jalla jalaalu rabbii ofirratti eegu. isaan kun warra milkaawe anaaf isinillee jara kanarraa rabbi nu haa taasisu. warri lammadaa ammoo warra maaseetaati warra cubbuutu. jarri kun hawaasa irratti akkaanii hamuudha. warri sadaffaa warra nama toltutti nama ajajee hamturraa nama dhorgu kanaafis hin tumsan. warra dilii hojjetus jarana dilii tana hin hojjetinaa ja'anii isaan hin dhorkan. jarri kun fadhinnuma isaaniitiif warra jiraatu daldaltii isaaniitiif warra jiraatu baankiin isaanii isaaniif haa guutamtu malee haajaa mustahaaja namarraa warra hin qaban. yoo rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa musiibaa takka buuse warri gaggaariin kun odoo jiruutis musiibaan san nu cufaatu dhabamsiiste obboleeyyan kee. garuu warri rabbi sodaatu san guyyaa qiyaamaadhaa keessatti waan niyyaan isaanii gaarii turtee jecha waan rabbiidhaaf ajajamanii jecha mindaan isaanii adda haa taatu malee duniyaa tana keessatti yoo rabbiin musiibaa takka balaa takka buuse dantaa fi gaarii taataa miti hoggu dhibba takka maa gaarii hin taane musiibaan san nu cufaatu nu dhoyti. gaafa obboleeyyan kiyya COVID-19 diisembar bara 2019 argame san wahii abalu kun aalima jettee aalimummaa isaatiif COVID wahii isa dhiise aboo makkaatu cufamee bar saa wallaamaasa hin jiru gaa abalu gaarii abalu akkanaan hin jiru. musiibaan dhufnaan cufumaahuu qabdeetiti waliin nama dhoytu. tanaafi namni aylii qabu namni ancolleedhaa jiru yeroo maaseeta hawaasa isaa keessatti agaru abbaa fadhe odoo hin sodaanne wanni tun dhurgaadha haraami je'ee hawaasa isaatiif ibsuu qaba. yookaan musiibaan dhufnaan nu cufaatu obboleeyyan kiyya markaba takka yaabbachuu jira markabni tun nu cufaatu nu liqimsite. hadiisa biraa keessatti rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maal jaan wal hadiisu muttafaqun alayhi min hadiisi zaynab binti jahshin radiyallahu anha دخل عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما فزعا يقول صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب. قافتك أمتين زينب بنت جحش رضي الله عنها رسول ربي صلوات الله وسلامه عليه إرتي أولسيني حال رفتاتهم أماس حال جؤوني إرتي أولسيني صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله حقا قبرمان الله ملي هنجروا ويل هلاكني تهادا للعرب عربا هلاكني تهادا جي يرو كنجو غافسا عربوني وان إسانيتي صلوات الله وسلامه عليه أمنني في جي ملي إسان قفا بندم ويل للعرب من شر قد اقترب. شر دي هاتي عربا هلاكاتي تجران. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه جي الرنت نانكيستي شوفان يأجوج في مأجوج ذو القرنين عليه السلام يأجوج في مأجوج اتجو فيبر سورة الرنت نكهفي قويا جمعة قرانو كيستي رب سبحانه وتعالى نو إبسيني الرنت نانكيستي فكاتا همن تكا قبين إسال لماني صلوات الله وسلامه عليه amarteesaniiti abba guddoo fi ta'itti aantu akkana godhee hamarteese laal. cufaan san hammana tana banamtee jirtii arabaafis halaakaa jira sharrii jabbuututu as dhufu jira jeen. yeroo kana ummaan teenya Zaynab radiyallahu anha faqaalat ni jette yaa rasuulallah yaa ergamaa allaha ana haliku ni halaakamna wafiina saalihuun haala warri gaggaariin nu keessa jirun ni halaakamnaa hi jetteen. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نعم إني هلاكمتن إذا كثر يروه الدمات الخبث والنفق قطوني فيه.
namni gaariin hoggu dhibbata kamaa hin heddummaanneen siin jaabar musiibaan dhufnaan nama gaarii fi hamaa cufaatu walumaanii dhoyti obboleeyyan kiyya tanaafiin akkan dura jeetti namni aylii qabu an nama rabbii kiyya ofirratti eeguu namni jee yeroo waan fokkottuu takka agare wanni tun fokkottu jarana nurraa hin bareeddu waan akkanaa lakkisuu qabnaa jee toltutti ajajee hamturraa dhorguu qabu obboleeyyan kiyya orma gariitiin yoo akkana jettaniin aboosa maaliif ati toltutti ajajjee hamturraa nama hin dhorgine yoo jettanii gaafii gaafataniin deebii akkam isinii deebisanii beetanii aboo ani ay rabbiin akkana hin jenne isin ja maal jee jettaaniini وقال تعالى ذكر يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم جئسني ديبس يا إسانوان الله تيامنتن عليكم أنفسكم لبوان تيسن كبدا لا يضركم إسني كان هنميدو من ضل نمني جلته إذا اهتديتم يرو لبو تيسن كجلتني أكن إسني جئسني ديبس اللبو تيابني صلاة جارتين تيه حجاب وفتي جرتي ilmaan kiyya ni salaatan zakaa ni kafalanna soomana ni soommanna hajji yoo rabbi nuu laaffise ni goona tanaafuu namni jallate ana maal na godhaa sin jaa yoo yaadi keenya nutis akkana taate allubbuu kiyyaaf maashaallah hunnooti salfii duraatiin jira kofoon tiyya muraa mudawwaraan uffadha mudawwarri kiyya muraa areeda kiyya guddifadheetiin jira koofiyyaan uffadha jaartiin tiyya nagayaa an nagaya keessaan jiraa jennee yoo akkana yaanne ورب الكعبة تن أكوان اسمنجا قرآني نوفين قل غافة دبرة كيساس ورّي أكنا جو أتورته غرو ورّي دبرة في نتجدو مال تجرا ورّي دبرة صداتو تامتي إيراني سي إرسن وان فيت تهين سنجا أبر أنجما فيت قدي صدانم تكرّاهين قبل غافة دبرتس وني تنتورته أجلكم الله غافة تك أبي بكر الصديق رضي الله عنه ورّي إساء والإنجرو akka amman tana walin janne kanatti isaaniif galte annin salata nin sommana jaartin tiyyati salli tasum nagaya keessa jirra abbaan fadhe akka fadhe haa ta'u an jalladheemi maal na godhanii jallanii isaanii ja'anii takkana yaadan wala hadithu rawahu al-imamu ahmadu fi musnadi قال علامة أبي الأشبال أحمد شاكر إسناده صحيح رحمة الله عليه ما رحمة واسعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه من بررة البيت ربي فارفت alhamdulillah ji eegana nagaya fi rahmatni isa ergama rabbi irratti hajiratu ya ayyuhan nas ya ilman nama innakum taqra'una hadhihi al-aya isinin kun ayatan niqaratani jen ayata amman tan dabarsin ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha hatadaytum lubbawan tesan qabadda warri jallate isinin miidhu yoo isin lubbuu teesaniif qaceeltanii aayata tana qaraatanii jeen wa innaa sami'naa rasuulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama yaquul inna annaasa idhaa ra'uu lmunkara ilmi namaa nuti nabi muhammad salawaatullaahi wa salaamu alayh ka jedhu dhageenye inna annaasa ilmi namaa idhaa ra'uu yeroo argan almunkara waan jibbamaa ta'e falaa yugayyiruunahu waan jibbamaa san ka hin jijjirre waan jibbamaa hojjetamu jirtu agarte ati ammoo waan san hin jijjirre allahan jalla jalaalu qixaaxa isarraa taheeni cufa isaanii walitti qabee isaan halaakaa ka jedhu dhageenye ati lubbuu teetiif an salaateetiin jira an soommaneetiin jiran najaasin baastu obboleeso nama toltutti ajajjee hamturraa orgitee rabbii kee subhaanahu wa ta'ala qalbiin teetun haala cicciramtuu taateen badii isaan hojjetan isa agarsiistee yeroo akkas taate yoo musiibaan asitti si tuyte guyyaa akhiraa najaa baate yookaanuu guyyaa lachuutuu najaa ba'uun hin jiru warra guyyaa lachuutuu rabbiin najaa ba'e rabbi nama taasisu ammaas obboleeyyan kiyya irra hedduun namaa ni jennaa bar aboo samaaliif du'aayin teenya nuuf hin qeebalamne hunnooti meelaal salaata shanan keessatti allahumma aghifna ghaythan nafi'a allahumma inna nastaghfiruka fa innaka kunta ghaffaran fa arsil as-samaa alayna midrara numa janna garu robi wahaba robu jira haqira male bisrikin agarre fash gulama nu goda baka
waan toltutti ajajnee hamturraan orgine fi bar du'aa'i alfa marra du'aa'i haa godhu hoggu dhibba takka haa qulla kana addunyaan guutuun baatee bar istisqaa hin roobne bar keessaa'uu ka ajaa'iba laga harreen roobne saabbiyaan roobe maalii fi jechuun hin jirtu walla ana qofaatun maraataa moo isiis akka qajeetti maraatoota maraataa ta'uun bareedduu bar mataan sin dhukkubne maaliif joollee saabbiyaan irraa dhufte jaakkee taanta dhufte asittiin agarre nuti jaappooniin deemu jirraa bar xiqqoo malee aboo nama dura dhaabbadheetiin da'awa godhu jira malee shoortiidhaa fi jaappooniidhaan deemuun geessi obboleessu hayboo maal taatan gaayis what's wrong with you jenneen aboo anta እዛ እኮ ዝናብ የዘነበው ዝናብ መሰለው ሳቢያን ሮባ አጃይባ አስዋባ ማሊፊ እንጀተኒ maaliifi deebiin isii tanaga toltutti ajajnee hamturraa yoo hin dhorgine guyyaa harka keenya ol qabannee yaa rabbi nuu roobi jenneenis wahaba uumaa takkan jiru ka akkana jee anaa miti bar ana lastu mutashaa'iman adeero annama negatiivii miti nabi muhammadiitu jee sallallahu alaihi wa alihi wasallam osoon hadiisa bareedduu tana isinii himne har'a guyyaan jum'ataa sallu ala nabi ismaa ba wala hadiisu rawaahu al-imaamu ahmadu fi musnadihi وابن ماجة في سننه بسند حسن رحمة الله عليهما رحمة واسعة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم جد أكن جي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وان جال ربي كيستي بكما تهتي أججا وان جب ما تهرى روى وان أيلين جبت وان شريعان جبت روى قبل أن تدعو ادعو الله كدن ندرت إيغانا يروسنو يوتل تبتي أججني هم تراهن أرغني هل كاكيني يو ألقمني إسني فين أوات مموج دعاين تيسا إسني فين كيبلمتو تنافو نمني علي آقلا amantaa islaamaati min hinaaf obboleessu yeroo obboleeyyan kiyya hin salaanne yeroon agaru qalbiin na caba obboleessu isaan aboo saahibii hin deemne karaa masgiida akkana jechuun ni dandahabu aboon dandeenyu akkana namni joo toltutti ajajee hamturraa dhorkuu qaba yookaanu halaakni dhufnaan nu cufaatu waliini warra dirree dawaa waan garii garii beetee manarraa bishaan qabnaami raashinaas abbootiin teenya mana caqnu gootiin tanaaf hin beeyne bar yoo asii ol deemte rakkoo ajaa'ibaa keessa jira bar aboo namtitti raashinni kannamee fi obboleeyyan kiyya sossowuu dadhabde hin agarree sooshaal miidiyaa irratti walla isin akka orma saniiti agartanii akka naman agarreeta akkasi warra sodaatota jira uumati toltutti haa ajajnu lubbuu teenyaaf jennee hamturraa haa dhorginu lubbuu teenyaaf kafaa'iduumu atuma kafaa'iduumu anuma yookaanuu milkiin hin jirtuun isin hin jaa hammeenya dilii hojjechuun qabdu obboleeyyan kiyya dilii hojjechuun hammeenya isii ibliis maaltu tuutu rahmata rabbiitirraa isa fageesse warra thamuun maaltu tuutu isaan halaake warra aad maaltu isaan halaake فرعون في كفر إسا مالتو إسان هلاكه قارون مالتو إسان هلاك سببا تبوت سببا ماسيتات سببا دليت هاتكاتو ها قدد قدون إسي شركي دا والعياذ بالله علمنا ما بر دچي في أكا غيست دلي حجتون إساغيو ددد أيارا قبرت دلي حجتو جرابر شرموتم ما في فرشو أچرتي گگيسو جرنو بوليسو لفني إساني بگيو ددد إيغناهي ربين هنو تكنجي فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى جينبا فمن اتبع هدايا نمنك أجولوتي يجل ديمي نمني نبي محمد جل ديمي صلى الله عليه وآله وسلم نمني قرآنك أبتي نمني أمنتا إسلاما فلتي الدنيا تنكيستي
hinjallatu jeebar hinjallatu akhiraa keessatti ammoo ibidda jahannam seenee hin hongowu waman a'rada an dhikri na yaadachurraa namni garagale fa inna lahu isa kanaaf tahaadha ma'iishatan jiruun bankaa dhiphoo taate gammachuu diliiniin barbaadaa yoo jenne wal-iyaadhu billah wa rabbil ka'aba gammachuun hin jirtu yoomal qiyaamaas haala bal'aa taheen isa kaasnaa ni ja'a gabrichi kun yaa rabbii kiyya angaafaan addunyaa jiru ijanumaan qaba amman tana oo maaliif bal'aa na goote akkasumatti aayatoowwan ta'e gama kee dhufanii diti ati diddee arraan tanaas ibidda jahannam keessatti wal-iyaadhu billah ni irraanfatamtaa jaan maaseeta waan laaftuu seene obboleeyyan kiyya wanni qalbiin teenya goggoydee ijji teenya goggoydeef waan maaseeta hojjenneefi bar roobni ta dhabamte maaseetarraahi waa isii tana gubbarratti akka gaaritti bal'isneetiti wajjilal dilii dheeysuu qabna obboleeyyan kiyya yeroo cubbuun hojjetamtu yeroo agarre waan nurraa eeggamuu mitiitun muslimarraa ni fokkottii jenneetiti namaaf da'awaa godhuu qabna malee najaa kabaanu hin sayin laan rasuulli salawaatullaahi wasalaamu alayhi حديث بريدة تقوكيسة مالجي والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وأبو النعيم في الهلية والبيهقي في الكبرى وصححه اللامة الألباني بمجموع طرقه كما في السلسلة رحم الله الجميع رحمة واسعة من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تبايعتم بالعينة يرو وللرا بالتني وللتغرغرتنين حالا ذاتان والبرجرتنين أكنا يجون عينا علماء يرو فسرت مال جاني نما تقوتو تقفي ميشا تكسر رابطة ميشاشن أرشيكم تكتسر رابطة مال سنجا تربان دفونسي كفلا كم تكسر رابطة تربان دفونسي كفلا سنجا oduma isin lachuutu achi biraa hin sossoonetti ati meeshaa inni liqii qarshi kun takkatti sirraa bidate tana meeshaa tana irruudhaan qarshi 500tti amman tanaan kaashii kannaa naa gurgurii yoo jetteen tuni gosawwan ribaa keessa gosa tokko yeroo akkanatti walitti gurgurtanii wa akhadhtum adnaab al-baqari yeroo qabattan eega horiidhaan ورضيتم بالزر يرو جالتن فجأة ايرمتيسن تجاجلو ايرمسيسن توهجو يرو جالتني وتركتم الجهاد كرا ربي كيستي قبساو يرو لكستني سلط الله عليكم ذلا نجي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه الله اسن الرت موسساجي مال موسسا تكينيا لا ينزيه تكينيا سن كاسن الراهين فونه حتى ترجعوا الى دينكم هم غرا امنتات سنيتي ديبتني تيجي وبلين كي يجلجيتو ما ناسو جرمو نولين جرتا او دغت اي صلوا على النبي تكمس واسدي دبته بر يرو چفني كيسنو افا ولي گنون نگاده تاتني نگادين تهين اجچو تنجروان غرو بلاتا كنا ميشا نما غرغرته اچمت امس قرش دبشني تكاشين امس الرابطه يرو چفني كيسنو نگاده تاتن واخذتم باذناب البقر ايغي هوريدا هوري غرغرو امن تنا جرامتي يرو سنقبتن يوكا قتيبولا يرو تاتني كرا ربي كيستي جهاد غدو ديستن الله جل جلاله تكينيا اسني رتي موسسا تكينيا سرو اسني راهين فودو هم غرا امنتا كيسني ديبتني جي دوغام غما امنتا ربي وردي ربي واتايزو او تكيني كيس جرو امن تنا مال اسني فكاتو او لبون تنيا امن تنا غتي قبدي ना देरी जागा और मुस्लिमान अगर तो बोले सो बीजा फिलिस्तीन कैसे ना कर तू यमन इराक कैसे तीना कर तू अधूरें तकवान दूते जच्चा अमेरिका कैसे ती रबशा अजाइबा का सनीवर यूक्रेनी फिर रशिया ही ना कर तू थजरा चल चुहनी ईसानी तू इराक कस दारा दाते चल नम तक कंदुबत फिलिस्तीन दारा जोले ली कौम एक गथनी दुवर्ती देंगे गुदेदनी तान अचित्ती दबतनी चल दुनिया गुतुन मालिक
مسلم أمان تنوائي جهادا يو هاسويته أو أمنتا إسلامات ابني ورقم تا يو جت هندو في مسجد ورب الكعبة هاسوني كنا يو هاسومي هندو في سنجا هو داغاتي كينيا جيغا كساتن مالي meeshaa ta'e qofa sirraa fuudhanii afaanumaan anjamaa godhu jirra malee humaa takka amma amantaa ta'e sanit deebitanii xiqqeenya san isinirraa hin fuudhu jiru gammachuu jiraachuu jirra amman tan xiqqeenya dilii keessa ma ilaali hammeenya isi rahmata rabbiirraa nama fageessiti dilii hojjechuun ammas sababa khaatimaan namarraa itti baddu rabbiin khaatimaa teenya nuu haa tolchu dilii hojjechuun sababa khaatimaan nama itti baddurraahi ajallakumullah gaafa tokko allaamatu ibnul qayyim kitaaba isaa keessatti gurbaa tokko fide gurbaan san naggaadeedha naggada malee waan takka hin beeku waan amantaa islaamaa yoo gaafatteen walaa shay walaa haagaan siin jaa wahaba waan akkaan nurraa fagoo kanutti dhihooti jira bar san maali wanni nurraa fagoo kanutti dhihoo maali obboleeyyanki du'a sanigaa nama cufaafuu dhufti moo kam dhufteef gaa isa saniifis sakratul mawtii keessa seeni yeroo sakraata keessa seeni ormaatu jira isa bira nama sakraata keessa jiru aboo namana shahaadaa qabadhuu hin ja'anin dura isa laalaniin hin ja'an ulamaa'in teenya rahmatullaahi alayhim rahmatan waasi'a yoo inni jecha dhugaasan arraba isaatiin irra deddeebisee dubbiin waa tolte yoo hin jenne ammoo ati isa biratti ashhadu an laa ilaaha illallah ashhadu an laa ilaaha illallah yookaa laa ilaaha illallah muhammadun rasuulullah jedha yoo dubbii tana inni yeroo ati akkas jettu sirraa qabe ammas waa dubbiin tolte yoo inni ammoo waan biraatiin heewasame namana لا إله إلا الله محمد رسول الله جئي جتاني جان علماء يرو إسان جتنا جئي جانين إني مال جتادو إني بيتني أبلو سنيرا أرشكم سجين كبا ميشان سن كم لما في إبشان التيم بيته إسن إرتي إذا أغرغرا ميشان تان أمو كمشن نمنا ربي صدادو لا إله إلا الله جي ودوما إني مال لك لكاو تلبون إساء كسابات غربا براتي أمس sakara itti dhufte inni shamara wajjin akka amman tanaka doolleen dardara akka nama collee takkatti iflaaltiin agarre dubartiinis akkasitti iflaalti bar ani taraa takkatti fireendii sadiin baasa jettee ta dhageelee isiit irra dhaadattu gurra kiyyaanin dhagayooniin siin jekkam jette obboleeyyan lamaaniin baasee ta jettu gurra kiyyaanin dhagayan amman tan akkasi bar zinnaadhaan agarre gurbaanis warra akkasiiti itti dhufte gaa akkuma gurbaa kanaa ja'aniin namana jecha dhugaa bareedduu tana jay yeroo ja'aniin inni kaja'u isinitti fakkaata way intala fuula isii bareedina ilkeen isii maal fakkaata dhaabbati isii maal fakkaata funyaan isii namana rabbi sodaadhuuti laa ilaaha illallah jay yeroo ja'aniin wanni taate maali jeen lubbuun isaa keessaa baate يوم القيامة أكسيتك من مات على شيء نمني وان تقرت دوي أكسمتك فما حديث رسولات صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والحديث رواه الإمام مسلم في صحيح رحمة الله عليه رحمة واسعة من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما رسول لك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مالجي يبعث كل عبد على ما مات عليه ufti gabrichaatu ni kaafama maal irratti kaafama waanuma irraddu esan irratti kaafama ati hajjii xawaafa godhu jirtu rabbiin ziyaaraa mana isaa bareedaa san nu haa galmeessu achi keessa yoo duute guyyaa qiyaamaatis labbayk allaahumma labbayk oduu jettuuti isa bira dheeti nama zakaa hin baafanne yoo taate keessaa'u horii yoo qabaate loon gaala re'ee hoolaa yoo qabaate yoo hin baasne odoo dirree mahsharaa hin dhayne yeroo qabri irraa bahu achumatti cafaqqiidhaan itti seenan loon gaafa isaa saniin gaalli guddaan miila isaatiin isa dhawaati rabbi bira akkasi dhaqa hoolii yatiimaa namni nyaate yatiimoonni san dhufanii kaan duubaanii isa dhiiba kaan isa harkisa gamanaa gamasiin oduu harkisanii rabbi bira
hattuu yaa rabbi horii keenya nyaate beeluu irraa nuu bahii jaaniin rabbiin ka isa dhiisu isin inni fakkaata asitti malee achi deemnaan bar dhumee bar dalagaan dhaabbatte obboleessu namuu guyyaan san guyyaa damoozaati aboo damoozni isaanii warra tolerraa rabbii isin haa taasisu خاتمة نماتي توتو نمر بدا يودلي هديس يرو هدوم ميسيني هجنة إمام السمرقندي الحنفي رحمة الله عليه رحمة واسعة والنافر خاتمة نمر بلي ستيجي والنميكات نمر بلي سان سنينجي وافر التهاون بالسلام صلاة لافسو هكا أمت تجرتن guyyaa jum'ataatiin eegala akka nama gaaraantiin nu kennamtee takkatti salaata laaffisu talammada ayyoo fi abboo ofitti harkaa fi fuulaan itti hammachu ayyoo fi abboo harkaan itti hammachu gaafa duraa tanaas bakka tana xiqqoo haa dhaabbadhume ayyoo fi abboo ijoolleen ni sodaattu ammaan tana zamana kana ma ajaa'iba ayyoo fi abbuutu ijoollee isaanii sodaatamu jira wallaahi anni yaadadha gaafaan hayaaskuul sagal qaroo ummaan tiyya xiilaadhaan nagarrafuu turte adaba na barsiiste obboleesso wanni gaafa san na goote ammaan tana akkaan naamusa qabaadhu kana godhe isiidha haa galatoomtuun sin jira ta'ammaa noo haadhaa fi abbaa ijoollee sodaata yoo nuti haadhaa fi abbaa keenya fuulaa fi harkaan itti hammanne waan khatimaa namarraa balleessitu tasadaffaa taantumaattaan daran farshoo tursiifatu tunis khatimaa namaa balleessiti ta'afuraffaa adiyyatul muslimiin nama muslimaa miidhuu amma nama hamachuu nama miidhuu hin seenu waliin nama diruu asii oduu fuutee achi geessu laa miidhuu jirtaa bar naamusa namarra dhadheerachuu jirtu obboleesso wajjilaalleemi mujixaatinsa ammeenyasa wanni afurantun khatimaa namaati namarraa balleessiti warra khatimaan isaanii tortila rabbiin waa godhu jecha maayyii keenya laa ilaaha illallah muhammadun rasuulullah rabbiin waa godhu haya eega akkana taate gama rabbii deebi'uu hin qabnu obboleeyyan kee qul yaa ibaadiya alladhiina asrafuu alaa anfusihim laa taqnatuu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuuba jamii'a innahu huwa alghafuuru rahiim diliin teenya hamma feete yoo guddatte maqaa dhawuu hin barbaachisu hamma feete waan feete diliilee gurguddoo keessa yoo seenne halkan keessa ta'us guyyaa keessa ta'us nuti guyyaa gama rabbii deebine rabbiin toobaa teenya ni qeebala warra toobaan isaanii qeebalamteef irraa rabbiin waa godhu anaa fi isinirra wanni jiru maali gama rabbii deebi'u sharxii lafa kaayamteetu jiraami ta duraa ikhlaasa rabbumaaf jennee deebi'u rabbumaaf jennee namni tokko yoo hattuu ture waliyaadu billah namaatun nabbeekaa je'ee yoo gama rabbii deebi'e toobaan isaa hin jirtu jaanni beektaa ulamaayin rabbiif je'ee waan san dhiisuu qaba isaatu haraam godhe mush ilma namaatiin na arrabsa eegana dilii san irraa muramu itti hin deebi'u jechuu sheenawu dalagaa gaarii heddummeessu yoo akkanatti dhufne allahan jalla jalaalu dilii teenya tadabarte cufaatu nu araarama warra diriin isaanii martii isaaniif araaramte irraa rabbi nu haa taasisu har'aaf asumatti hin dhaaba yoo inni dhugaa qunname rabbi irraa yoo dogoggore hammeenya nafseetii yaatii fi sheexaana irraa karaa bareedaa kana isin yaadachiisee ani itti hojjechuu dhabu irraa isa allahan intifama isiniif karaa jannataa dildile ta'e ani bidda jahannamitti wal iyaadu billaa na darbu irraa isa allahan intifama anis kanin dubbadhe isinillee warra dhaggeeffate warra dalagatu rabbi nu haa godhu nu cufaatu rabbi yaada muraada keenya rabbi nu haa guutu ajaa teenya tafacaate rabbi walitti nu haa qabu addunyaa fi akhiratti rabbi nu haa milkeessu addunyaa fi akhiratti rabbi jiruu gaarii nu haa jiraachisu warra jechi isaanii kamaayii laa ilaaha illallah muhammadun rasuulullah jeera rabbi nu haa taasisu nama nurraa du'e cufaatiif rabbi rahmata isaaniif haa godhu qabri isaanii caffee jannata haa godhuuf galme isaanii illiyyinitti haa galmeessuuf kitaaba isaanii warra mirgaan fudhatu rabbi isaan haa godhu maan nabiyyiina wasiddiqiina washuhadaa wasaalihiina waasuna ulaa'ika rafiiqa jara gaggaarii san walii rabbi isaan haa godhu nutillee ammallee deebi'eetiin irra nu deebi'aate rabbi kaatimaa teenya nu haa tolchu jecha maayyii keenya laa ilaaha illallah muhammadun rasuulullah rabbi nu haa godhu haala rabbiin nurraa gammadaa ta'een haala nurratti hin dallanne lubbuu teenya rabbi haa fudhatu ambaasaadara diina islaamaa rabbi nu haa godhu warra diina islaamaatiin dhaabbatu rabbi nu haa godhu warra diina islaamaatiin taa'u rabbi nu haa godhu warra diina islaamaatiin ciisu rabbi nu haa godhu allahumma salli wa sallim wa baarik
على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكا ربي ججود أبني صلاة تكبير. Enyu Sinjan. Amarinya beta, Oromanya beta. Oromanya ni enggak, amarnya cerah. Oromanya wani dubbanna kau kam yat. Rakon kau. Akam yat. Rakon kau. Baga gara dina amanta bariddu tana dufte bo. Bagan nagam itu. Abo baga nagaya nuwe dan jabara hababi. Ayat tamasgan. Amanta tana jalate te dufte. Fedi kiyani. Abo no tilal akille kajo manjet. Fedi kiyani filetin dufe. Nama nati ni miti. Fedi kiyani tekbita ka barbadi miti. Amanta kana barbadi dufe. Abba ki Islam man duwe. Sababa abban ki Islamai umman ululani ishille Islamai duti. Ya Allah wo takbir tane sayir. Fadinna tiyanin amanti tana jalate. Wanta ko odon isini rahim berban. Wanta ko odon hinfen. Abban kiyas amanta Islam radwe. Ayun tiyas amanta Islam radute. Anis amanta tana ebal udafin dufe jemal jatanimbo. Aya afan Arabi fati ninja ega siatis afan Arabi fati ninja. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Takbir. 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 Wanni ati amman tana afan Arabatin jette anin kun nin beka yoka ragam baha hak anggabaraman Allah malee hinjiru Nabi Muhammad sallallahu wasallamu alaihi ergama isati Rasul isati kamayi isati ergate jetteeti raga baate jechu inni nuni beka boota na cufatu takbir tan simaddan tak baga diina barida kana dhufte bo hidanne makan isa ga rakkoon jiru makasi jijjirra mootanumatti sidis Abu ati maka kam feta asiki gawo tamasgan jebo alhamd Abdullah awo da kese wanje makan ki ya Abdul Hakimi jebo mal jatanin oh istini zinzente muchan de bartes Hakimi je gunis Abdul Hakim je woiti kora kon takajirti abo tamayi taka Allahu akbar نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وانما توعدون لآت وما انتم بمعجزين ثم أما بعد جاء قومي الإسلام خطبا بين الأخلاقنا مدتورين
Kumpuni abbootiin keenya warra du'aa hin beeku guddaa isaan du'aa hin beeku. Dhukkuba HIV/AIDS akkakumaan keessan ni beeka. Akkumaan keessan ni beekti. Ammaan kana dhukkubni HIV/AIDS hin jiru. Wanni tokkottuu hin baru ajallatummaa waanuma shari'aan islaamaa balaaleeffatu jiru. Garuu as biratti wanni tokkottuun zinaa. Zinaa dirree baasee namni hojjetu hin jiru ajallatummaa. Dirree baasee fidinni wasaqni salmaan ammaan kana halkina hawaasa kana keessa akka itti jirtu agartu. Amata lama dura dhukkubni eessii according to who? According to who? World Health Organization nama miliyoona 35 tuqaa torbaatu qabaate. Eengadaan isin guyyaa arbiyaa yeroo laalu nam miliyoona 37
biyya Kanadaa keessatti qaamni saalaa dubartoota haa kabajamuu ja'amee labsiin paarlaamaa keessa godhamu. Namuutu shamarinni akka garte harka dhabanii wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru yoo biyyi Itoophiyaa waan kana hin kabajin tufuula irratti ni jira. Har'a ta'uu dhabuu malti, boru ta'uu dhabuu malti, amashan ta'uu dhabuu malti. Garuu ni garta fitinaan ajjirame ammaan dana sintaane hadiisummaan ummootuudha haa gabaabsaasi talammadan walam yanqusu al-mikyaala wal-miizaan waa hin hir'isan safaraa madaala waa hin hir'isanii deema hir'isanii oo illaa ukhiduu bisinii qabaman malee waa hin taane beela bara bara hedduuti qabaman malee waa hin taane washidda lilmu'uuna qallaba qiiqiitiin qabaman malee waa hin taane wajawri miidhaa assultaa mootummaa alay isaanirra ta'e qabaman malee waa hin taane meelaati harka duraa sii deema warri dukkaanaa yoo laalte ammanna saffara kiiloota si duratti saffaraan diba sukkara dhumuu fi suunii ammoo si duratti saffaree sii kaa'e waan hir'isanii gurguranii fi qallabni kanatti qaalon deema doolaara dhibbaa fi dhibba sadii qaba mal sii godhu zayita dheeradda qarshii dhibba sadii fi shantam ture iyyuu turan ammaan dana hunda qaama saddeettamitti harki hidhachuu jirti naggaadee hattuu ta'eedha oonaa jedhu keenya rabbiin jalla jalaalu rabbi hadiisni rasuulaa sallallahu alaihi wa sallam ushiruun beekuman gurri kee eessa yoo singaan as jechuu qabu akkana jennaan anaa fi aduu munaafiqa wal iyyaadu billah hunnooti safaraa fi madaala hir'isnaan hunnootii bara dheera beelaan qabaman malee waa hin taane qallaba qiiqiitiin qabaman malee waa hin taane mootummaa zaalimaatu isaanirratti moo'ataa jiru. Akkasuma keessa jiru kana gara horii ibsuu ni barbaachisa hadiina tokko yoo isaan jiran fi duniyaa wa fil aakhira milki digne ikkanii kasadaffaa ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع المطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا يا سلام صلى وسلم عليك الله جل جلاله ما آمر بالبرود الأمي ميلاد زكوان أوري ثاني واحد طوّتني هو سميرا أبيبا روباني ديما جنب سمير أبي يوكو كمان ملي واحد ثاني ولولا البهائم أدو بين المولين براجو مغني لم ينكروا إن رأسي مني يوكو إذني يوكو يوكو واني من بيجي اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا وانت أبيبي بين يدا وانت الروبي جولت ديكو دي إساني رهيبيان من قدو أولي يانجم تدلل إساني كيرو وبلي وكميريان تبقى اللهم أغينا يروه يجد رسول صلى الله عليه وسلم مالك جناني مسلمة فوقسنة الدنيا وضوء ولدي قبله زكاة لكيسا لما تباشر باسوتي هنجروها يوبا سكاشي بديبا مسجد كيسا ديماني نماهرا تناو سلاليكي نما إساءة وقبل قربان مسكينة وريد قراسة تجاروه أمامه إن شاء الله تعالى إنمان زكاة الرب زكاة النبي فاكسي قبله إذا باهم يقولوا أبان شاهي قدس قبل تجيرو ديجا كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم بريئة أنبيائه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم ديجاني ورا ديجاني ودو بين دايرة جوابه إسمي في روسه قال بني إسرائيل نبي سليمان كذب عليه وعلى نبينا من الله أفضل الصلاة وأتم الصلاة روبي له يا ربنا أمتي يا نبي الله من دون الله صلاة الاستسقاء حسنا وبا ربي ربنا يا آية جاية ربهم ميتي كتابة ميتي سنجالو أوكي الإسلام حركة كنيسي كما سنجي ورقتين يا ربي هو بقى نقول دي علمنا ما هو تكلم مصيبات كواهبون سببات الملك مصيبات سنمر راهكات سببات الله الملك يا
Usman dari kan sabki dapat university haramaya dan gede itu ajiti muhadara boleh ini anade gurba kawan juara amma salatul istisqa salat uti al hadisa pada salat isa sabki salat roba amma rabbi berkata nufiro nanti wani ini nanti wani hari kita kau cuma ini beda Israel versus Somali setiap hari tiap oh tu kita cerita lagi lima दिन ada tiap itu ada तुम tiap aku akan nanti hiromu nanti salat istisqa salat garu hiromu nanti mani ini beda ya na haramaya kita jira itu asal saya berada di mana Buya Abi Hasan khutbah boleh nak yo salama sakti jabisa be muhayyama isni janni fulan karana amasha bodo to nikal aske sani arma isani baja kita berbadi kita ubara amwa bari kita wal sabina wal sababa kones ada apa wal sabi jomle ke yawan to madura filiman sparta kaseta ka wani ne mufradi billahi google ajwa ki bari ay sparta ni khalada wa rabbil kaw illa yamu fi sana ya rabbul nirriban umma isawi kai zakat akbar bagi sanu kita nanti juduli orang ini ta'afufa wa lam yanqudu ahad Allah wa ahad rasulih illa sallallahu alayhi aduwan min ghairi fa akhadhu ba'da ma fi aydihim wa hiya bisani ballama Allah jalla jalaluhu bayyama irgama Isa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa hiya bisani Allah jalla jalaluhu isani rati wa sumale wa hitane ila isani ila janne ka banu isani nurati mo fa akhadhu nuratan ba'da ma fi aydihi wa kadi hakko wa kenge kesan wa tul nurra muslim wa min kibar miskinota fi tijarata dahawa raja anna ni dahawa benzina anna ale benzina ira itu faida mujhe ilman jadi sari ilman bumi ina takun fi fikri hatta mujinda masih ada fi fikri tasar nah masih kan ajiti beda beda mana bagian rabbi berwahid sejati nutibar di mana sih umat Rasul baiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentuh di sini untuk kita agar usaha karashi billah alaihi syari wali asbaiku abu surya itu tembe dari Rasulullah alaihi surya dia bodoh ashabate sadaqah orang yang orang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isam pasir jadi reke lagi orang yang kami timur kalbi isami lafu orang aku sih ashabate malah kesikar Filistin juga kadiatnya Filistin dia muslimah di Filistin Baitul Aqsa ke Filistin dari ke muslimah dari maka di Madinah tasudi di ke muslimah dari muslimah wan tidak mencoba Islam itu mula nutio kalau wanita itu takkan wan jangan beristirahat atau tidak anis kali itu bersendiri orang lagi orang mau gambar anda Islam Arabi itu baru hadis anda Islam Arabi Muslimot Arabi itu bagus Arabi tidak ada hadis orang Islam Arabi بالله كم تستطيب القروح ويبرأ جروح الكثير